4 ġimgħat biss wara li l-Prim Ministru ħabbar li Malta kienet qed tħares b'interess lejn is-settur tal-intelligenza artifiċjali, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-innovazzjoni Silvio Xkembri nieda Malta.ai li se tkun responsabbli mill-implementazzjoni ta' dan is-settur f'pajjiżna. Bħalissa Malta tinsab fost l-ewwel 10 pajjiżi li qed jaħdmu biex idaħħlu dan is-settur bħala pilastru ieħor tal-ekonomija tagħhom. Huwa spjega kif permezz tal-intelligenza artifiċjali hemm potenzjal kbir ta' tkabbir ekonomiku ta' aktar minn 15 triljun euro sas-sena 2030. Millum bdejna chapter ġdid fejn tidħol l-artificial intelligence. L-intelligenza artifiċjali li bażikament inti kollok deċiżjonijiet ta' data li robot jew magna tkun tista' tipproċessa bħalma jagħmel il-bniedem però ħafna aktar b'mod effiċjenti. Il-Task Force li tnediet dwar l-intelligenza artifiċjali se titmexxa mis-Sur Wayne Grishti bil-kumplament tal-membri huma esponenti ewlenin fil-qasam, fosthom avukati li jispeċjalizzaw fl-intelligenza artifiċjali u blockchain, esperti tal-IT u akkademiċi. L-intelligenza artifiċjali bħalissa diġa qed tiġi implementata f'numru ta' setturi differenti, fosthom l-immaniġġjar ta' traffiku, tiswali tal-operazzjonijiet u fil-banek internazzjonali. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll Sofija, l-ewwel pupa robotika illi taħdem bl-intelligenza artifiċjali. Ben Gortzel, wieħed mill-imħuħ wara din il-pupa rivoluzzjonarja, spjega kif ċerti aspetti Sofija saret ferm aktar effiċjenti mill-moħħ tal-persuna umana. She can communicate with people. She doesn't understand everything that a human does by any means. She can recognize a few emotions in your face, like happiness, sadness, or surprise. And she can see what you're doing and sort of follow along. Of course, she can do some things that a human can't do. She can do better arithmetic than I can do. She can look up information on the internet from within her mind, but she lacks certain common sense abilities that people have as well. And I mean, we're making her smarter and smarter each year. We hope in a few years she'll really be as smart as a person, but we're not there yet by any means. Gortzel tem billi qal li l-intelligenza artifiċjali mhix bħal dik li qed tiġi proġettata fis-swali taċ-ċinema u bl-ebda mod maħna se naraw pupi robotiċi bħal Sofija jieħdu f'idejhom it-tmexxija tad-dinja. Grazzi ħafna. Kontenta li ninsab ma' kam f'Malta. Paqis li għad tiegħu minn suċċess fl-innovazzjoni diġitali.